Pomože Bog, braći i sestre, danas je subota 2017. gospodnja. Ogromna čast i zadovoljstvo je biti sa akademikom Jovanom Teretićem, jednim od naših najpriznatijih, ali i najosporovanijih historičara. Najpriznatijih za sve nas koji smo ponosni na srpsku istoriju i koji smo je upoznali i znamo da zvanična istorija koju godinama učimo nije i zvanična istorija, a najosporovaniji upravo od onih koji nam nameću tuđu istoriju, onih koji veličaju tuđe, a slobodno mogu da kažem ponižavaju ili se stide onoga što jesu. Dobar dan i... Dobar dan i hvala lepo. Pa ovako, danas ćemo govoriti o jednoj temi koja je sad vrlo aktuelna i koja nikoga ne ostavlja nezainteresovanog. Tema je pokušaj stvaranja Velike Albanije. I za tih Šiptara, to je pravo ime, oni sebe ne zovu Albancima, nego Ščipetarima, a mi Srbi kažemo Šiptari, a ne Ščipetari. To ime su doneli sa Kavkaza i na njihovom jeziku to znači Brđani. Nije to ništa pogrdno, to je normalno jedno ime, ali to je pravo ime. Taj narod je u Srbiji od 1043. godine. Zapravo, oni su poreklom sa Kavkaza, današnji Dagestan i deo Jermenije. Tamo je nekada kraljevina Jermenija bila velika država i ona je poklapala sva ta plemena na Kavkazu, obuhvatala je i te Šiptare i Čečene, tako da je jermenski jezik bio dominantan i u njihovim jezicima se nalaze jako široki ostaci jermenskog jezika. Vi možete preko jermenskog da dosta razumete šiptarski ili preko šiptarskog da dosta razumete jermenski. To je najjači dokaz mesta njihovog porekla. Na Kavkazu vodili su se ratovi u 8. veku, posle Hrista naravno. Tamo su ratovali Arapi i Hazari. To su bila dva naroda, dve imperije i dve vere. Jer Hazari su bili Mojsijeve vere, iako su oni poreklom tursko pleme, ali su bili primili Mojsijevu veru. Pošto su Arapi bili nešto blaži za te lokalne stanovnike, veći deo njih je prešao na islam. I 730. godine hazarski princ po imenu Bardžil upadne na taj predeo Kavkaza i naredi da se svi oni koji su primili islam pobiju. Oni su nešto pobili, ali dosta je toga pobeglo kod Arapa, jer Arapi su bili tu blizu, držali deo Kavkaza. Arapi formiraju dve kolone od tih izbeglica, jednu šalju u Saudijsku Arabiju, a drugu u Siriju. Kolona koja je otišla na Siriju, gubio je se posle trag, jer tamo su oni snašli i pomešali sa tim domorocima. Kolona koja je otišla u Saudijsku Arabiju, možda mislite da su oni stočare sa Kavkaza doveli u pustinju kraj Crvenog mora. I oni tu nisu mogli da se snađu, ni tu da žive, pa su onda Arapi njih prebacili na Siciliju. Sicilija je bila podeljena između Romenskog carstva, kako nazivaju danas Vizantija, i Arapa. Da bi ojačali deo muslimanskog stanovništva, Arapi su ih prebacili na Siciliju. Kod naših Šiptara u Srbiji postojao je i postoje još uvek jedan stari mit, predanje, da je njih iz Saudijske Arabije na Siciliju doveo njihov vođa Azeri Imer. To je njihov legendarni vođa koji ih je doveo iz Saudijske Arabije. Na Siciliji oni su tu živeli, pa su ovi građani Sicilije koji su bili hrišćani pokušavali da ih pokrste, a na tome je radila i vizantijska uprava na svom delu. Kada je romenska država uzela deo
arapske Sicilije, baš tamo gde su bili ovi Šiptari. Pokušali su da ih pokrste, ali oni nisu baš potpuno bili pokršteni. Dolazi vreme ratova između Romejskog carstva i Srbije. To je 1041. godine, veliki poraz romejske vojske u Srbiji, velike pobede našeg mladog cara Vojislava i nezadovoljstvo tim porazima, stvoreno je nezadovoljstvo u celoj Romejskoj imperiji i jedan od vojskovođa njihov koji je bio komandant njihove vojske na Siciliji i Južnoj Italiji, Georgije Manijak, kreće na Carigrad da uzme vlast, da sruši caricu Zoje i njene avanture. I on sa sobom kao pomoćne čete uzima jedan deo tih Šiptara sa Sicilije. I dovodi to 1043. godine u martu mesecu, iskrcava se u Draču. Drač je bio u srpskim rukama, to je bila Srbija. I onda, kao su Srbi nisu još bili ni sredili odnose sa Carigradom posle Velikog rata, Srbi su primili Manijaka vrlo rado kao saveznika. I Manijak ide sa svojom vojskom prema Carigradu kod Ostrovskog jezera, imali su bitku sa vojskom vernom Boru. Manijak je pobedio u toj bitci, ali kad je došao do jednog malog gradića blizu Soluna, pao je s konja i ostao na mestu mrtav. Njegova vojska više nije imala svrhe da se bori, nego se preda. Grci uzimaju njihove vojnike koji su bili u Južnoj Italiji, kao njihove, uzimaju ih na svoju teritoriju, ali neće da prime ove Šiptare, koji su čak i delom bili muslimani, nego ih gurnu na teritoriju Srbije. Oni mole Vojislava da im da neko mesto da se nasele, oni su tradicionalni stočari, gajiće stoku za njih i za srpsku vlastenu. Vojislav im daje mesto Raban, jedno malo mesto na podnožju planine Jablanice, pogodno za stočarstvo. I tu ih naseli. Koliko su bili brojni? Pa prema najozbiljnijim procenama moglo ih je biti od 15 do 20.000. Sa njima su išle porodice. Takav je bio običaj u to vreme da sa ratnicima idu i njihove porodice u pozadini. I oni se tu nasele i mi smo ih po Rabanu zvali Rabanasi, Arbanasi, pa su se i oni tako nazivali, dok Arapi su ih nazvali Arnauti, što na arapskom jeziku znači oni koji se nisu vratili. Oni nisu vratili na Siciliju, tako su ih i Turci zvali. Tu su živeli na Katunima, držali stoku, bavili se stočarstvom, do dolaska Turaka. Na srpskom zemljištu oni su bili zaštećeni, srpski zakoni su njih štitili, bilo je tačno određeno šta imaju pravo, šta nemaju. Imali su pravo da napasaju svoja stada po svim pašnjacima i svim planinama, ali nisu imali pravo da prisvajaju pašnjake. Travarinu takozvanu plaćali su srpskom dvoru u grlima stoke, a to je bilo više simbolično. Apropo, profesore, jako vas pažljivo slušam i zaista sam iznenađen i pitam se šta sam ovih svojih 47 godina učio o tome da su to bili Iliri, prastanovnici Balkana, koliko je u stvari laži, koliko u stvari malo znamo o svojoj istoriji, ali bih vas zamolio za jednu paralelu. Upravo ste sada pričali o tome da su im dozvoljavali da napasaju svoja stada na svim pašnjacima, planinama i tako dalje, ali nije bilo dozvoljeno da budu posjednici zemlje. Apropo danas, da se vratimo malo samo u današnje vreme, danas imamo zakon koji će uskoro stupiti na snagu da stranci mogu da postanu vlasnici srpske zemlje, bez da je otimaju ili okupiraju, kao što su to uradili na našem svetom Kosovu. Pa me interesuje kako vi lično tu paralelu između nekada i sad, da li smo tada, iako smo, da kažem, bili par stotina hiljada godina unazad, gledali unapred ili zašto danas ovi
nazovimo ih, vladari, nemaju nikakvu viziju Srbije sutra? Pa, moj odgovor je kratak i jasan. Danas ovi koji stvaraju naše zakone i koji vladaju Srbijom se ne osjećaju Srbima. Oni se osjećaju službenicima nekih centara moći i uglavnom strancima. Jednu paralelu ću vam povući između DOS-a. U DOS-u kada su sastavili za prevrat u Srbiji tu ekipu ljudi, samo je jedan među njima od tih vodećih bio čist Srbin po ocu i majci. Drugo su bili svi polutani ili nesrbi. I naravno da oni imaju drugčije nazore, drugčije poglede. Njima nije stalo do Srbije, njima je stalo da se oni obogate lično, do fotelja vlasti i tako dalje. I zato su današnji zakoni koje se ovde donose potpuno naopaki, upereni protiv Srba i srpskih interesa. Vidite kako je tada bio red u Srbiji, znalo se stranac zaštićen, daje mu se određeno pravo, onda on može da živi pošteno od svoga rada, ali mu se ne daje da on razara Srbiju. To je moj odgovor za tu zemlju. Ja se nadam da taj naopaki zakon koji znači rasprodaja Srbije, rasprodaja teritorije Srbije, neće nikada stupiti na snagu, da ćemo naći način da to sprečimo. Sad, ovi Šiptari koji su tu živeli, oni su silazili sa Katuna u malo bolja mesta zimi i silazili su i do Metohije i do Kosova. Kada su Turci došli, Turci su izvršili popis stanovništva na teritoriji Brankovića. Ja taj turski popis imam u originalu. To je bilo u 15. veku. U 15. veku na Kosovu i Metohiji bilo je samo 2% Šiptara od tadašnjeg stanovništva. Turci nisu imali nikakvog razloga da tu nešto muvaju ili da to drugčije prikazuju. Njihov popis je tačan. Šta su radili Šiptari kad su došli Turci? Oni su se setili da su oni ranije bili muslimani. Dok su videli tu moćnu silu koja se približava, oni su se proglasili muslimanima i čak proglasili Turcima. Jer u vreme Turaka, ko je bio musliman, on se nazivao Turčin. A Šiptari su se zaklinjali, ako sam Turčin i turske vere, to je bila njihova najveća zakletva. Oni su se proglasili Turcima i odmah su postali privilegovani stalež u Turskom carstvu. Za razliku od Srba koji su bili hrišćani, raja, obespravljena raja, a kao raja Srbi nisu imali prava ni da nose oružje, da jašu konje, nisu imali prava ni za trgovinu, ni za što. To je bilo jedna obična pljačka i ugnjetavanje, dok su oni kao Turci imali sva moguća prava. I onda su se oni sa planina, sa Katuna sjurili u plodnu zemlju Kosova i Metohije i otimali od Srba imanja, kuće i naseljavali se. Tako su oni povećali svoje stanovništvo na prostoru Kosova i Metohije. Međutim, dole prema jugu, prema današnjoj Albaniji, Albanija je istorijska srpska zemlja, cela. Evo vam nekoliko primjera. Gradovi Albanije, na primjer, najčuveniji grad, dokle nisu od Tirane napravili glavni grad i podigli je, ona je bila i jedna mala varošica, bio je Beligrad, Beograd pod Tomorom, kojeg danas zovu Berat. Vrlo važan centar bio je i Svetigrad, koji se danas zove Albasan. Nema ni jednoga toponima na teritoriji današnje Albanije koji je vezan za šiptarski jezik. Ja se izvinjam samo zbog nekih ljudi koji to su mi skrenuli pažnju. Toponimi, kako bismo im to objasnili da bi bolje shvatili u stvari o čemu se radi? Toponimi su nazivi mesta, imena mesta.
I ta imena mesta su vrlo uporno opstajala. I kada su se promenili stanovnici tih mesta, oni su zadržali te stare nazive. Tako da su toponimi vrlo pouzdan dokaz čija je to teritorija i ko je bio ranije na toj teritoriji. Šta ćete da kažete za grad koji se zove Sveti grad? I u blizini toga grada sahranjen je srpski car Jovan Vladimir, pa je posle prenet Sveti Vladimir, oni nedavno su ga odneli u Tiranu, tamo, kao da je njihov. A sva ta mesta koja su bila, da ne govorimo o Skadru, Skadar je bila srpska prestolnica više od 1000 godina. I u antičkom vremenu Skadar je bio prestolnica Srbije, samo je u rimsko vreme Sirbijum, to je današnja Sremska Mitrovica, postao važniji, jer je to bio jedan centar važan. Sirbijum je u 4. veku proglašen ko prestolnica, stavljen na isti nivo sa gradom Rimom. Tu je bilo sedište štaba romejske vojske, tu je bila kovnica novca, tu su stolovali rimski imperatori i tako dalje. Sad, ti gradovi, vidite kako se to nastoji da se promeni ime, da bi se sakrila istorija, da bi se sakrilo čiji je to grad bio, ko je tu živeo. Kada smo mi već oslabili Turke i bilo je već jasno svima po Evropi da je došao kraj Turskoj imperiji, da ona neće moći ostati u tim razmerama na prostoru Evrope, onda je stupila na snagu Austrija. Austrija, koja je bila jedna imperija, naslednik Svetog Rimskog Germanskog carstva, ta dinastija je bila direktna dinastija te imperije i oni su gledali da se prošire. Njihov zadatak je bio da osvajaju slovenske zemlje i slovenske narode i da germanizuju Slovene, kako su to oni govorili. I na toj misiji radili su svi nemački i austrijski intelektualci bez razlike. Naprimjer, Friedrich Engels piše: vidite ove Slovene na Baltiku koji su uspešno germanizovani, imali su sreću da pređu u rang civilizovanog naroda. To sve govori. To govore isti oni koji dok smo mi imali Dušanov zakon nisu znali ni šta je zakon. Dok smo mi bili monoteisti, oni su još se molili stenju i kamenju. Sad, to je to. Onda oni su planirali, Austrija je planirala da na prostoru dela Srbije, tamo gde su bili ovi naši šiptari, računali su da će oni se brzo umnožiti jer su imali veliki broj dece, svaka porodica imala veliki broj dece, da će se brzo umnožiti, a oko 10% je njih prešlo na katoličku veru. Oni su računali da će preko tih 10% katolika da prošire katolicizam među njima i da će to biti vremenom postati jedan katolički narod i planirali da stvore jednu kneževinu na prostoru Srbije koja će biti takozvana albanska kneževina, ali pod upravom Beča, kao jedna istorena teritorija Austrije i na tome su vrlo aktivno radili. Bugarska istoričarka Teodora Toleva, ovo je njena knjiga. Ja ću samo malo približiti, znači da... Ta žena je ubijena, ozračena. Ona je u bečkim arhivima sve istražila i našla kako su Austro-Ugari pravili albansku naciju. Šiptari u to vreme, to je 19. vek, nisu imali zajedničkog jezika
na primjer, turske paše u Skadru, oni su morali drže prevodioce za gege i toske, jer se oni bi u sebe nisu mogli razumeti. Oni su svoj jezik pisali na nekih 16 različitih načina. Jedino kada bi mogli da nešto napišu, to je kad bi pisali na srpskom. Jer je to bio jedan haos. Svaki zaseok imao je nešto svoje. Austrijanci rade punom parom da stvore jedan narod, jedan jezik, jedno pismo i ulažu velika novčana sredstva koja uglavnom idu preko katoličkog biskupa iz Skadra i preko austrijskih konzula. Oni su otvorili više konzulata na tom prostoru i onda je najviše na tome radio austrijski konzul Theodor Ipen, koji je u stvari bio otac šiptarske azbuke. Kada su napravili azbuku za šiptare, onda je 1908. godine u Bitolju sazvali su neki kongres od svojih poznanika, prijatelja šiptara i dali im tu azbuku da je oni usvoje kao svoju azbuku, što je i urađeno i to je današnja šiptarska azbuka. Onda su dobili jedno svoje pismo i radilo se na stvaranju istog jezika. Njihov jezik, šiptarski jezik, je jezik sa najviše tuđica od svih jezika na svetu. Njegovi kavkaski koreni su opstali, ali on poprimao veliki broj stranih reči, najviše iz srpskog jezika. Što je vrlo interesantno, na primjer, u tom jeziku oni nisu imali nikakve oznake za more, za plovidbu, za ribolov, čak su ribu nazivali jednom turskom reči, nisu ni imali ni reč za ribu, jer je to bio narod koji je živeo na planinama, stočari. I šta se dešava? Da bi oni tom narodu, kojeg su oni predstavljali u Beču, kao jednu polugu, moćnu polugu budućnosti koja će biti nož u leđa Srbiji, da bi oni njima dali neki oreol slave prošlosti, onda je jedan nemački istoričar Hans Thunmann 1784. godine napisao da su oni poreklom Iliri. Do tog datuma niko u svetu se, ni šiptari, nije setio da kaže da su oni poreklom Iliri. Ali sad kaže on, to su Iliri, a to znači da im se pripisuje ogromna slava, ogromna prošlost, tapija istorijskog prava i njihova slava u Rimskoj imperiji i tako dalje. Koji bi mogao da bude motiv tog istoričara? Da li je usko bio povezan upravo sa dinastijom? Jeste, to je bio motiv stvaranja te kneževine Albanije i kojoj je trebalo dati neke temelje stare, identitet da je podignu na viši nivo. I od tada dominira, pošto je nemačka istorijska škola bila nadmoćna u Evropi u 19. veku i početkom 20. veka, dominira ta teza i ta teza se kod nas širi. Nju najviše zastupaju Hrvati, jedan od albanologa koji je najčuveniji je Milan Šuflaj, koji je umro 1931. godine. Taj projekat stvaranja albanske nacije na teritoriji Srbije nije završen od strane Austro-Ugarske jer je prekinuo Prvi svjetski rat, Austro-Ugarska je izgubila rat. I ko to posle nastavlja? To posle nastavljaju austro-ugarski intelektualci i gde? U Srbiji, u Beogradu. Imam utisak da se i sada na stvaranju Velike Albanije upravo sve dešava u Beogradu, ili da kažem, da se tako izrazim, koliko god to izgledalo čudno, sa blagoslovom ove, da nazovemo, vlasti u Beogradu. Da, to je nažalost tačno. Javlja se jedan izvesni Henrik Barić, koji je rođen u Dubrovniku, nije nikad rekao kome narodu pripada. On je u Beogradu primljen kao profesor, redovni profesor Beogradskog univerziteta
i on je 1920. godine osnovao na Beogradskom univerzitetu katedru za albanologiju. To je prva katedra za albanologiju uopšte. Recimo ovako, u Tirani je tek 1957. godine osnovan univerzitet. On je tada širio veliko albansku propagandu iz Beograda, pokrenuo je i list Arhiv, u kome je pisano i što jest i što nije u prilog Šiptara, i taj uticaj se širio dalje. Taj Henrik Barić je 1945. godine osuđen od suda časti na Beogradskom univerzitetu i izbačen sa univerziteta. Mene sad cela ova priča kada slušam ovako, prvo fascinira naravno, mislio sam da nešto znam. Čast i zadovoljstvo je slušati, ali kada slušam ovako sa strane, da kažem neutralno, više novinarski, imam utisak da su se oko tog projekta okupili ne svi, da kažem, vekovni neprijatelji Srbije, već ti upravo mali narodi bez identiteta, da bi jedan drugome dali identitet po sistemu ja tebi trange, ti meni frange. Evo sad ste baš spominjali Hrvate, ovo što sad rade muslimani, stvaraju neki svoj jezik, pokušavaju da stvore neke nove nacije i upravo se oni međusobno najviše priznaju, što podsjeća na onu crnogorsku šaljevu kad kaže vrabac iznad Crne Gore, kad vidi glistu, viče Jesse Gujo ljuta, ona njemu tu sokole sinji i tako. Da, ima toga, ali iza tih projekata što se tiče Šiptara, uvek je stajala poneka veća zapadnoevropska sila. To je prvo bio projekat Austrije. Kada je Austrija propala, taj projekat su nastavili austro-ugarski intelektualci i to je uhvatilo bilo maha na Beogradskom univerzitetu. Nažalost, taj univerzitet ima više od 100 godina, je postao leglo korupcije i antisrpske propagande, što je i danas. Oni su posle prešli kao na neku zaštitu. Englezi su im pomalo pomagali u prelaznim periodima, jer Englezi su uvek bili naši neprijatelji i naročito po pitanju Skadra, kome da se da Skadar. Nijedan narod na svetu ne bi dozvolio da njegova 1000-godišnja prestonica i grobovi srpskih careva i kraljeva budu dati jednom tuđem stranom narodu koji tu nije imao ništa svoje, a eto, mi Srbi smo se jednostavno ćutali jer su nam rekli da to ne tražimo, da to se ne sviđa velikim evropskim silama, ne sviđa se to ranije Nemačkoj, Engleskoj, pa i Francuskoj, i znate da u posljednje vreme iza tih Šiptara stoje vrlo čvrsto Francuzi. Ne znam da li ste čuli, pre 4 godine jedan od zahteva Evropske unije, konkretno iz Nemačke, stigao je gde se od ovih njihovih, kako da ih nazovemo, slugu ovde, znamo da se vlast u Srbiji od 2000. bira u Briselu, a ne na izborima, da su to uglavnom farse, uglavnom. Jedan od zahteva je bio, kaže, da Srbi promene način razmišljanja o sebi samima i o svojoj istoriji. Upravo ovo o čemu govorite, da zaboravimo Skadar, da zaboravimo naše poreklo, da priznamo da smo ono što nismo ili da drugima priznamo da su ono što oni nisu. Tako je. Vidite ovako, na Beogradskom univerzitetu danas ima vrlo mnogo, može se reći, tih koji zastupaju šiptarske ideje, u akademiji takođe, u Matici takođe. Naprimer, u enciklopediji Srbije, vlada je dala pare da se izradi enciklopedija, nacionalna enciklopedija, i to trebali su da rade Akademija i Matica. Oni su se posvađali oko para i napravili su samo jedan tom, i u tom tomu šta kažu za albanski jezik.
Kažu ovako, albanski jezik ima 2000 reči iz starobalkanskog jezika. Dok taj starobalkanski jezik nema ni imena, ni čiji je bio, ni kad je bio, ni kako je bio, razumete, ali oni znaju da 2000 reči je u šiptarskom jeziku, jer u lingvistici se smatra 2000 reči kao prag. Ako u dva jezika postoje 2000 istih reči, onda to nisu dva jezika, nego je jedan dijalekt drugog jezika. Sad, oni su to stavili tako, na to se pozivaju profesori Beogradskog univerziteta, na taj njihov rad, i idu dalje sa time. Vidite kako to se širi. Šiptari su krenuli ideju Velike Albanije, gde na zastavama piše autoktoni, a to što im se daje podstrek autoktoni, to rade Srpska akademija nauka, Matica i Beogradski univerzitet. Evo ispred sebe vidim jednu od vaših knjiga koja se zove Srbi i Arbanasi, gde ste vi upravo ovo što pričate jednim delom utkali u nju. Tu naravno postoji mnogo dalje, ovo je sad malo dalje istorija, ali u ovoj, znači, vašoj knjizi je opisano detaljnije upravo ovo čemu danas govorimo, pa bih vas ja zamolio, znači evo pokazat ću ovako, svi koji ste zainteresovani za ovu knjigu, koju slobodno mogu da kažem da bi trebalo da bude udžbenik, bukvalno udžbenik naše istorije. Nažalost, živimo u vremenu kada našom zemljom vladaju tuđini, kada je naša istorija strogo zabranjena, kada su veličine poput gospodina Jovana Deretića osporavane, iako su sve same činjenice u pitanju. Znači, svi koji zaista želite da iz prve ruke saznate nešto o pravoj istoriji Srba, znači pokušajte ovako, www.serbijana.ebly.com ili na e-mail slobodnasrbija@live.com. Možete se javiti i naručiti ove knjige. Samim tim što ćete naručiti ovu knjigu, pomoći ćete, znači, da se naša istorija ne samo proširi, već da se nastavi naučni istraživački rad i da se probija laž o Srbiji. Znači, još jednom apelujem na sve vas, znači, koji želite da nabavite knjigu, slobodno možete da se javite mailom na slobodnasrbija@live.com ili na web stranici www.serbijana.weebly.com. Danas kada se pokreće ta ideja Velike Albanije, na osnovu čega se pokreće? Na osnovu samo jedne ideje, da se razori Srbija. Jer oni niti imaju stanovništvo na teritoriji koju traže, imaju nešto malo, to je mala nacionalna manjina. Naprimjer, oni traže čak i grad Niš, znate. U Nišu ako ima 2% Šiptara nema više, ali to je podstrek od naših večitih neprijatelja. Mi, nažalost, imamo puno toga. Jedni odu, drugi se pojave, pa ih zamene i politika ostaje ista. Ono što svaki Srbin treba da zna, pošto se danas počinju osporavati granice koje su trenutno na Balkanu i granice Srbije, mi moramo da tražimo naše pravo i tražimo granice Srbije koje su bile priznate pre stvaranja Jugoslavije. A to su one granice koje je odredila konferencija ambasadora u Londonu 1915. godine. Jer je to međunarodno i pravno priznate su te granice Srbiji i pošto
smo mi ušli u tu Jugoslaviju, pa da bi spasili Hrvate i Slovence, mi smo odustali od tih granica i promenili te granice. Nažalost, nismo trebali da ih menjamo, trebali smo se držimo tih granica. I sada Hrvati priznaju otvoreno da nas Srbi nisu spasili 1918. godine, danas Hrvatske ne bi ni bilo. A za Slovence možemo slobodno da kažemo da ih Srbi nisu izvadili, prosto rečeno, iz neke magle, niti je bilo nacije, ni države, ni jezika, ni kulture, ni ništa. Sve što imaju mogu da zahvale Srbima, jer smo ih mi podigli i stavili na noge. Sad, imamo mi problem vrlo veliki. Problem je što u našoj južnoj pokrajini, to je staroj Srbiji, koju su komunisti nazvali Makedonijom, to nije Makedonija. Makedonija je južno od Đevđelije do Soluna, severno od Đevđelije nema ni stope Makedonije, to je stara Srbija. Sad, mi smo čak priznali tu državu kao Makedoniju, niko nas na to nije naterao, to je glupost naših vođa. Oni koji su upravljali Srbijom i nisu ništa znali. I sad ta Makedonija je priznala Kosovo, glasaju protiv nas u UNESCO, glasaju za Šiptare, jer sad im Šiptari došli glave, sad će da im preuzmu njihovu državu Makedoniju. I oni se sad obraćaju nama i kaže spasite nas. A gdje ste bili do sad? Šta ste vi uradili prema majci Srbiji? Jedini uslov da nekakva Makedonija postoji jeste u okviru Srbije kao autonomija. Drugo, ništa ne može da postoji i budite uvereni neće da postoji. Sad imamo veoma sličnu situaciju takođe sa Crnom Gorom ili kako je zovu Milogorcima, koji su isto tako da kažem, ja lično to doživljavam, izdajnički postupili prema svojoj majci Srbiji. Svedok sam jednog čudnog ponašanja tih Milogoraca, da kada su u Crnoj Gori, za koju znamo svi da je bukvalno jedna mafijaška država, trenutno kao i Srbija, samo je tamo manje pa je to izražajnije, su najveći Crnogorci, onog momenta kad dođu u Beograd, onda su odjednom najveći Srbi. Pa se ja nekad zapitam, čekajte, pa ko onda glasao za tu Milogoru? Ili kako je već zovu? To je jedna šaka švercera i mafioza koja je pod ucenom i, na primjer, gospodin Đukanović je pod ucenom italijanskog suda. On, kad siđe s vlasti, on mora da ide na sud i drži se na vlasti da bi imao imunitet, da ne bi osuđen, a njega zbog toga suda pomalo i pomnogo ucenjuju i drugi, Italijani najmanje nego ucenjuju drugi. I sad oni hoće da kažu da oni nisu Srbi, oni negiraju svoje pretke i čak najbliže dedove i pradedove, oni negiraju sve njihovo što im vredi od intelektua i od slave, od Njegoša pa nadalje, i oni se čak i ne nazivaju više Crnogorci, nego Montenegrini. Došli su ovde u Beograd na utakmicu vaterpola između Srbije i Crne Gore sa zastavom Montenegro. Ne Crna Gora, nego Montenegro, Montenegrini. Sad, da su oni ostali tu samo sa svojim budalaštinama, mi mogli smo da im se smijemo, razumete, nego oni sad ulaze u NATO, ulaze u tabor naših neprijatelja, hteli ili ne hteli, za vrlo skoro vreme mi ćemo se gledati preko Nišana. Da, to su činjenice, međutim isto je tako činjenica, evo baš upravo to što ste govorili šta se dešava u Makedoniji, to stvaranje Veliko Albanije za koje smo utvrdili već da je epicentar njegovog stvaranja u Beogradu, ne u Tirani, lagano, ali sigurno i ti Montenegrini i ti takozvani Makedonci sve više okreću svoj vapaj ka matici Srbiji i sve više bukvalno vape za zaštitom našom.
Da, sad kukaju kad su pritisnuti, kada nisu pritisnuti onda pljuju po nama, a kad su pritisnuti mole za pomoć. To je ponašanje takvo, razumete? Što se tiče pregovora u Briselu, koje je naša vlast vodila pod okriljem Evropske unije, prvo da konstatujemo, mi u Briselu, Srbija, nema ni jednog prijatelja. U Briselu se radi na silu da se stvori šiptarska država na Kosovu i Metohiji, da se oduzme 1/4 teritorije Srbije, a onda su ovi naši, koji su ovde bili na vlasti, preneli dosije Kosova i Metohije iz Njujorka, iz Ujedinjenih nacija, u Brisel, Evropskoj uniji. Mi smo u Njujorku, u Ujedinjenim nacijama, u Savetu bezbednosti imali 2 prijatelja sa pravom veta, to je Rusija i Kina. U Briselu mi nemamo nikoga, imamo sve protiv nas. I to je, ko je to uradio, to je svesna izdaja Srbije. Drugo pitanje, u tim pregovorima u Briselu pod okriljem Evropske unije nije ništa urađeno, ni jedan pomak u korist Srbije, nego samo u korist stvaranja šiptarske države na Kosovu i Metohiji. Svi ti pregovori i ugovori su samo to, a prema srpskom narodu primenili su taktiku kuvanja žabe. Mis da se stvori šiptarska država na Kosovu i onda će da kažu, pa šta, vi ste im sve priznali, šta sad hoćete, razumete? Ili, na primjer, kao što je gospođa Merkel rekla, priznajte Kosovo, to je u interesu Nemačke, a interes Srbije, to je zaboravila. Da, mi danas živimo u vremenu kad imamo vlast, po znacima navoda vlast, vladare, koji su sve samo Srbi nisu, koji zastupaju interesu svih sem onoga koji bi trebao da bude njihov narod. Međutim, postavlja se jedno pitanje, šta nam istorija govori, kako se to obično završava po takve, da kažem, po znacima navoda vladare, pogotovo na ovim prostorima? Pa oni svi manje više završe loše, mogu da beže kod njihovih zaštitnika u inostranstvu, kao što je kralj Milan otišao u Beč i ostavio testament da ne bude sahranjen u Srbiji. Mogu da beže kod tih njihovih zaštitnika, ako budu mogli pobeći, ako ih usput neko ne ubije. Bilo ih je koji su završili kako su završili, neki su ubijeni, neki proterani. Uglavnom, niko od njih nije mogao da na miran način umre posle toga. To su zločinci prema svom narodu. Mi Srbi imamo jednu veliku manu, mi ne kažnjavamo naše izdajnike. Mi smo jedini narod koji ja znam koji ne kažnjava izdajnike. Evo vam primjer naši rođaci Irci. Šta oni rade? Šta Ira radi ako neki Irac izda? Oni odu i pucaju mu u koleno. I onda on doživotno je obeležen da je izdao svoj narod. Ili, na primjer... Jedino ovde se, recimo, za nekog ko vodi politiku izdaje, hajde da ga ne pečatiram ja kao izdajnika, ali ko vodi izdajničku politiku, znači pregovore sa Briselom i tako dalje, i kaže ja imam 2 miliona glasača. Ima, kada na kompjuteru ih napiše i objavi, ima, naravno, može da napiše tako doći. Može da napiše i 5 miliona, nije nikakav problem. Ja sam jednog momenta razmišljao da li su ti ljudi koji podržavaju takvu vlast saučesnici u tome, pa čak sam išao dotle da se bavi mišlju da su apsolutno kao saučesnici odgovorni i da bi u stvari njima trebalo suditi, a ne samo Merkelovom malom i ostalima. Pa, znate kako, mi u Srbiji nemamo sada poluge vlasti,
za jedan školski čas, makoliko bio intenzivan, da se savlada. Ja vam se zahvaljujem, znači, jako na odvojenom vremenu. Zahvaljujem se ime svih naših gledalaca. Evo, ja moram da priznam i da vam se zahvalim da sam pored vas danas oborio rekord gledanosti. Tako da sam, koliko se god trudio da ne upadam u kadar tu sa vama, i da vas zamolim da najavimo nastavak ovog razgovora, kada bi to bilo i kada bismo mogli opet da se vidimo i da nastavimo. Pa možemo u sledeću subotu isto vreme. U isto vreme. I kažete mi, evo nešto za kraj, sad neko ko je vašeg znanja, neko ko je vašeg nivoa, neko ko je vašeg, da kažem, trebalo da bude priznanja, kako vi danas živite lično u Srbiji? Pa ovako, ja živim časno i pošteno kao borac, nastavljam borbu za svoj narod koju vodim već tačno pola veka, i za istinu u mom narodu, u toj borbi ja sam dosta prepatio, ali, hvala Bogu, i dosta pobedio. Ja sam uspeo da vratim mom narodu 3000 godina sakrivene istorije i kulture. Mi smo prošli put govorili o nacionalnoj kulturi, o tome ima još mnogo da se kaže, da razumete, i ja osjećam zadovoljstvo, osjećam se kao pobednik. Hvala vam, profesore, puno još jednom. Mi ćemo nastaviti naš razgovor. Hvala svima vama koji ste nas posmatrali. Tu je jako puno reći, pohvala, hvala, sve ćemo to pročitati gospodinu profesoru. Ono što sam ja hteo da ga pitam jeste kako je danas živeti u Srbiji sa svim tim znanjem, sa tom naukom i boriti se protiv te aždaje koja se pre svega zove neznanje. Ali ono što sam pokušao da pitam jeste izuzetno skroman način ili da kažem uslovi života naših profesora, dok da čovek, ne njegovog znanja, nego neko ko bi u Nemačkoj uradio 1% ili 2% za svoj narod od onoga što je uradio profesor, njega bi dole ispred čekao džip sa vozačem, živeo bi u vili i nikada do kraja života ne bi morao da razmišlja o egzistenciji. Jedna od stvari koja recimo mene lično boli i koju želim sa vama da podelim jeste nacionalna penzija jedne divne devojke, jedne divne sportiskinje, Ivane Španović, koja je recimo skočila zaista preko 7 metara u dalj, koja je dobila nacionalnu penziju od 100 i nešto hiljada dinara, dok naši heroji, naši junaci koji su granate odbacile po 7 metara u vis, danas nemaju od čega da žive ili žive na ivici egzistencije. Hvala vam puno na ovom prvom delu i vidimo se naravno za 7 dana, profesore. Hvala vam još jednom. Hvala vama. I nadam se da će Srbija kad tad, da će postati ta narodna, jaka Srbija i da će znati minimum da ceni vaš trud za naš narod, naciju i uopšte, mogu slobodno da kažem, svetsku istinu. Hvala vam puno, prijatno. Hvala i vama, dragi naši, što ste nas gledali. Sledeće naše uključenje je, kao što ste čuli, sa akademikom, profesorom dr. Deretićem, u subotu u 16 časova. Zahvaljujemo se, naravno, Igoru Jakšiću, koji je ovde preko puta nas podelio ovo na 100 grupa i omogućio da budemo vidljiviji, gledaniji i na sve moguće načine pomogao da se ova emisija realizuje. Prijat Milogoru, ili kako je već zovu? To je jedna šaka švercera i mafioza koja je pod ucenom i, na primjer, gospodin Đukanović je pod ucenom italijanskog suda. On, kad siđe s vlasti, on mora da ide na sud i drži se na vlasti da bi imao imunitet, da ne bi osuđen, a njega zbog toga suda pomalo i pomnogo ucenjuju i drugi, Italijani najmanje, nego ucenjuju drugi. I sad oni hoće da kažu da oni nisu Srbi,
Oni negiraju svoje pretke i čak najbliže dedove i pradedove. Oni negiraju sve njihovo što im vredi od intelektua i od slave, od Njegoša pa nadalje. I oni se čak i ne nazivaju više Crnogorci, nego Montenegrini. Došli su ovde u Beograd na utakmicu vaterpola između Srbije i Crne Gore sa zastavom Montenegro. Ne Crna Gora, nego Montenegro, Montenegrini. Sad, da su oni ostali tu samo sa svojim budalaštinama, mi mogli smo da im se smijemo, razumete, nego oni sad ulaze u NATO, ulaze u tabor naših neprijatelja, hteli ili ne hteli, za vrlo skoro vreme mi ćemo se gledati preko Nišana. Da, to su činjenice, međutim isto je tako činjenica, evo baš upravo to što ste govorili šta se dešava u Makedoniji, to stvaranje Veliko Albanije za koje smo utvrdili već da je epicentar njegovog stvaranja u Beogradu, ne u Tirani, lagano, ali sigurno i ti Montenegrini i ti takozvani Makedonci sve više okreću svoj vapaj ka matici Srbiji i sve više bukvalno vape za zaštitom našom. Da, sad kukaju kad su pritisnuti, kada nisu pritisnuti onda pljuju po nama, a kad su pritisnuti mole za pomoć. To je ponašanje takvo, razumete. Što se tiče pregovora u Briselu, koje je naša vlast vodila pod okriljem Evropske unije, prvo da konstatujemo, mi u Briselu, Srbija, nema ni jednog prijatelja. U Briselu se radi na silu da se stvori šiptarska država na Kosovu i Metohiji, da se oduzme 1/4 teritorije Srbije, a onda su ovi naši, koji su ovde bili na vlasti, preneli, ne nazivaju više Crnogorci, nego Montenegrini. Došli su ovde u Beograd na utakmicu vaterpola između Srbije i Crne Gore sa zastavom Montenegro. Ne Crna Gora, nego Montenegro, Montenegrini. Sad, da su oni ostali tu samo sa svojim budalaštinama, mi mogli smo da im se smijemo, razumete, nego oni sad ulaze u NATO, ulaze u tabor naših neprijatelja, hteli ili ne hteli, za vrlo skoro vreme mi ćemo se gledati preko Nišana. Da, to su činjenice, međutim isto je tako činjenica, evo baš upravo to što ste govorili šta se dešava u Makedoniji, to stvaranje Veliko Albanije za koje smo utvrdili već da je epicentar njegovog stvaranja u Beogradu, ne u Tirani, lagano, ali sigurno i ti Montenegrini i ti takozvani Makedonci sve više okreću svoj vapaj ka matici Srbiji i sve više bukvalno vape za zaštitom našom. Da, sad kukaju kad su pritisnuti, kada nisu pritisnuti onda pljuju po nama, a kad su pritisnuti mole za pomoć. To je ponašanje takvo, razumete. Što se tiče pregovora u Briselu, koje je naša vlast vodila pod okriljem Evropske unije, prvo da konstatujemo, mi u Briselu, Srbija, nema ni jednog prijatelja. U Briselu se radi na silu da se stvori šiptarska država na Kosovu i Metohiji, da se oduzme 1/4 teritorije Srbije, a onda su ovi naši, koji su ovde bili na vlasti, preneli dosije Kosova i Metohije iz Njujorka, iz Ujedinjenih nacija, u Brisel, Evropskoj uniji. Mi smo u Njujorku, u Ujedinjenim nacijama, u Savetu bezbednosti imali 2 prijatelja sa pravom veta, to je Rusija i Kina. U Briselu mi nemamo nikoga, imamo sve protiv nas. I to je, ko je to uradio, to je svesna izdaja Srbije. Drugo pitanje, u tim pregovorima u Briselu pod okriljem Evropske unije nije ništa urađeno, ni jedan pomak u korist Srbije, nego samo u korist stvaranja šiptarske države na Kosovu i Metohiji.
Svi ti pregovori i ugovori su samo to, a prema srpskom narodu primenili su taktiku kuvanja žabe. Mic po mic da se stvori šiptarska država na Kosovu i onda će da kažu, pa šta, vi ste im sve priznali. Jedni odu, drugi se pojave, pa ih zamene i politika ostaje ista. Ono što svaki Srbin treba da zna, pošto se danas počinju osporavati granice koje su trenutno na Balkanu i granice Srbije, mi moramo da tražimo naše pravo i tražimo granice Srbije koje su bile priznate pre stvaranja Jugoslavije. A to su one granice koje je odredila konferencija ambasadora u Londonu 1915. godine. Jer je to međunarodno i pravno priznate su te granice Srbiji i pošto smo mi ušli u tu Jugoslaviju pa da bi spasili Hrvate i Slovence, mi smo odustali od tih granica i promenili te granice, nažalost nismo trebali da ih menjamo, trebali smo se držimo tih granica i sada Hrvati priznaju otvoreno da nas Srbi nisu spasili 1918. godine, danas Hrvatske ne bi ni bilo. A za Slovence možemo slobodno da kažemo da ih Srbi nisu izvadili, prosto rečeno, iz neke magle, niti je bilo nacije, ni države, ni jezika, ni kulture, ni ništa. Sve što imaju mogu da zahvale Srbima, jer smo ih mi podigli i stavili na noge. Sad, imamo mi problem vrlo veliki. Problem je što u našoj južnoj pokrajini, to je staroj Srbiji, koju su komunisti nazvali Makedonijom, to nije Makedonija. Makedonija je južno od Đevđelije do Soluna, severno od Đevđelije nema ni stope Makedonije, to je stara Srbija. Sad, mi smo čak priznali tu državu kao Makedoniju, niko nas na to nije naterao, to je glupost naših vođa. Oni koji su upravljali Srbijom i nisu ništa znali. I sad ta Makedonija je priznala Kosovo, glasaju protiv nas u UNESCO, glasaju za Šiptare, jer sad tim Šiptari došli glave, sad će da im preuzmu njihovu državu Makedoniju. I oni se sad obraćaju nama i kaže spasite nas. A gdje ste bili do sad? Šta ste vi uradili prema majci Srbiji? Jedini uslov da nekakva Makedonija postoji jeste u okviru Srbije kao autonomija. Drugo, ništa ne može da postoji i budite uvereni neće da postoji. Sad imamo veoma sličnu situaciju također. Postojao je i postoje još uvek jedan stari mit, predanje, da je njih iz Saudijske Arabije na Siciliju doveo njihov vođa Azeri Imer. To je njihov legendarni vođa koji ih je doveo iz Saudijske Arabije. Na Siciliji oni su tu živeli, pa su ovi građani Sicilije koji su bili hrišćani pokušavali da ih pokrste, a na tome je radila i vizantijska uprava na svom delu. Kada je romejska država uzela deo arapske Sicilije, baš tamo gde su bili ovi Šiptari, pokušali su da ih pokrste, ali oni nisu baš potpuno bili pokršteni. Dolazi vreme ratova između Romejskog carstva i Srbije. To je 1041. godine, veliki poraz romejske vojske u Srbiji, velike pobjede našeg mladog cara Vojislava i nezadovoljstvo tim porazima, stvoreno je nezadovoljstvo u celoj Romejskoj imperiji i jedan od vojskovođa njihov koji je bio komandant njihove vojske na Siciliji i Južnoj Italiji, Georgije Manijak, kreće na Carigrad da uzme vlast, da sruši caricu Zoje i njene avanture. I on sa sobom kao pomoćne čete uzima jedan deo tih Šiptara sa Sicilije.
i dovodi to 1043. godine u martu mesecu, iskrcava se u Draču, Drač je bio u srpskim rukama, to je bila Srbija. I onda, pošto su Srbi nisu još bili ni sredili odnose sa Carigradom posle Velikog rata, Srbi su primili Manijaka vrlo rado kao saveznika. I Manijak ide sa svojom vojskom prema Carigradu kod Ostrovskog jezera, imali su bitku sa vojskom vernom Boru. Manijak je pobedio u toj bitci, ali kad je došao do jednog malog gradića blizu Soluna, pao je s konja i ostao na mestu mrtav. Njegova vojska više nije imala svrhe da se bori, nego se preda. Grci uzimaju njihove vojnike koji su bili u Južnoj Italiji, kao njihove, uzimaju ih na svoju teritoriju, ali neće da prime ove Šiptare, koji su čak i delom bili muslimani, nego ih gurnu na teritoriju Srbije. Oni mole Vojislava da im da neko mesto da se nasele, oni su tradicionalni stočari, gajiće stoku za njih i za srpsku vlastu. 1/4 teritorije Srbije, a onda su ovi naši, koji su ovde bili na vlasti, preneli dosije Kosova i Metohije iz Njujorka, iz Ujedinjenih nacija, u Brisel, Evropskoj uniji. Mi smo u Njujorku, u Ujedinjenim nacijama, u Savetu bezbednosti imali 2 prijatelja sa pravom veta, to je Rusija i Kina. U Briselu mi nemamo nikoga, imamo sve protiv nas. I to je, ko je to uradio, to je svesna izdaja Srbije. Drugo pitanje, u tim pregovorima u Briselu pod okriljem Evropske unije nije ništa urađeno, ni jedan pomak u korist Srbije, nego samo u korist stvaranja šiptarske države na Kosovu i Metohiji. Svi ti pregovori i ugovori su samo to, a prema srpskom narodu primenili su taktiku kuvanja žabe. Mic da se stvori šiptarska država na Kosovu i onda će da kažu, pa šta, vi ste im sve priznali, šta sad hoćete, razumete? Ili, na primjer, kao što je gospođa Merkel rekla, priznajte Kosovo, to je u interesu Nemačke, a interes Srbije, to je zaboravila. Da, mi danas živimo u vremenu kad imamo vlast, po znacima navoda vlast, vladare, koji su sve samo Srbi nisu, koji zastupaju interesu svih sem onoga koji bi trebao da bude njihov narod. Međutim, postavlja se jedno pitanje, šta nam istorija govori, kako se to obično završava po takve, da kažem, po znacima navoda vladare, pogotovo na ovim prostorima? Pa oni svi manje više završe loše. Mogu da beže kod njihovih zaštitnika u inostranstvu, kao što je kralj Milan otišao u Beč i ostavio testament da ne bude sahranjen u Srbiji. Mogu da beže kod tih njihovih zaštitnika, ako budu mogli pobeći, ako ih usput neko ne ubije. Bilo ih je koji su završili, kako su završili, neki su ubijeni, neki proterani. Uglavnom, niko od njih nije mogao da na miran način umre posle toga. To su zločinci prema svom narodu. Mi Srbi imamo jednu veliku manu, mi ne kažnjavamo naše izdajnike. Mi smo jedini narod koji ja znam koji ne kažnjava izdajnike. Evo, na primjer, naši rođaci Irci, šta oni rade? Šta Ira radi ako neki Irac izda? Oni odu i pucaju mu u koleno. I onda za tih Šiptara, to je pravo ime, oni sebe ne zovu Albancima, nego Ščipetarima, a mi Srbi kažemo Šiptari, a ne Ščipetari. To ime su doneli sa Kavkaza i na njihovom jeziku to znači Brđani. Nije to ništa pogrdno, to je normalno jedno ime, ali to je pravo ime. Taj narod je u Srbiji od 1043. godine. Zapravo, oni su poreklom sa Kavkaza, današnji Dagestan i deo Jermenije,
Tamo je nekada kraljevina Jermenija bila velika država i ona je poklapala sva ta plemena na Kavkazu, obuhvatala je i te Šiptare i Čečene, tako da je jermenski jezik bio dominantan i u njihovim jezicima se nalaze jako široki ostaci jermenskog jezika. Vi možete preko jermenskog da dosta razumete šiptarski ili preko šiptarskog da dosta razumete jermenski. To je najjači dokaz mesta njihovog porekla. Na Kavkazu vodili su se ratovi u 8. veku, posle Hrista naravno. Tamo su ratovali Arapi i Hazari. To su bila dva naroda, dve imperije i dve vere. Jer Hazari su bili Mojsijeve vere, iako su oni poreklom tursko pleme, ali su bili primili Mojsijevu veru. Pošto su Arapi bili nešto blaži za te lokalne stanovnike, veći deo njih je prešao na islam. I 730. godine hazarski princ po imenu Bardžil upadne na taj predeo Kavkaza i naredi da se svi oni koji su primili islam pobiju. Oni su nešto pobili, ali dosta je toga pobeglo kod Arapa, jer Arapi su bili tu blizu, držali deo Kavkaza. Arapi formiraju dve kolone od tih izbeglica, jednu šalju u Saudijsku Arabiju, a drugu u Siriju. Kolona koja je otišla na Siriju, gubio se posle trag, jer tamo su oni snašli i pomešali sa tim domorocima. Kolona koja je otišla u Saudijsku Arabiju, možda mislite da su oni stočare sa Kavkaza doveli u pustinju kraj Crvenog mora. I oni tu nisu mogli da se snađu, ni tu da žive, pa su onda Arapi njih prebacili na Siciliju. Sicilija je bila podeljena između Romenskog carstva, kako nazivaju danas. Ja vam se zahvaljujem, znači, jako na odvojenom vremenu. Zahvaljujem se ime svih naših gledalaca. Evo, ja moram da priznam i da vam se zahvalim da sam pored vas danas oborio rekord gledanosti. Tako da sam, koliko se god trudio da ne upadam u kadar tu sa vama i da vas zamolim da najavimo nastavak ovog razgovora, kada bi to bilo i kada bismo mogli opet da se vidimo i da nastavimo. Pa možemo u sledeću subotu isto vreme. U isto vreme. I kažete mi, evo nešto za kraj, sad neko ko je vašeg znanja, neko ko je vašeg nivoa, neko ko je vašeg, da kažem, trebalo da bude priznanja, kako vi danas živite lično u Srbiji? Pa ovako, ja živim časno i pošteno kao borac, nastavljam borbu za svoj narod koju vodim već tačno pola veka, i za istinu u mom narodu, u toj borbi ja sam dosta prepatio, ali, hvala Bogu, i dosta pobedio. Ja sam uspeo da vratim mom narodu 3000 godina sakrivene istorije i kulture. Mi smo prošli put govorili o nacionalnoj kulturi, o tome ima još mnogo da se kaže, da razumete, i ja osjećam zadovoljstvo, osjećam se kao pobednik. Hvala vam, profesore, puno još jednom. Mi ćemo nastaviti naš razgovor. Hvala svima vama koji ste nas posmatrali. Tu je jako puno reći, pohvala, hvala, sve ćemo to pročitati gospodinu profesoru. Ono što sam ja hteo da ga pitam jeste kako danas živeti u Srbiji sa svim tim znanjem, sa tom naukom i boriti se protiv te aždaje koja se pre svega zove neznanje. Ali ono što sam pokušao da pitam jeste izuzetno skroman način ili da kažem uslovi života naših profesora, dok da čovek, ne njegovog znanja, nego neko ko bi u Nemačkoj uradio 1% ili 2% za svoj narod od onoga što je uradio profesor, njega bi dole ispred čekao džip sa vozačem, živeo bi u vili i nikada do kraja života ne bi morao da razmišlja o egzistenciji.
Jedna od stvari koja recimo mene lično boli i koju želim sa vama da podelim jeste nacionalna penzija jedne divne devojke, jedne divne sportiskinje, Ivane Španović, koja je recimo skočila zaista preko 7 metara u dalj, koja je dobila nacionalnu penziju od 100 i nešto hiljada dinara. U prelaznim periodima, jer Englezi su uvek bili naši neprijatelji i naročito po pitanju Skadra, kome da se da Skadar. Nijedan narod na svetu ne bi dozvolio da njegova 1000-godišnja prestonica i grobovi srpskih careva i kraljeva budu dati jednom tuđem stranom narodu koji tu nije imao ništa svoje, a eto, mi Srbi smo se jednostavno ćutali jer su nam rekli da to ne tražimo, da to se ne sviđa velikim evropskim silama, ne sviđa se to ranije Nemačkoj, Engleskoj pa i Francuskoj. I znate da u posljednje vreme iza tih Šiptara stoje vrlo čvrsto Francuzi. Ne znam da li ste čuli, pre 4 godine jedan od zahteva Evropske unije, konkretno iz Nemačke, stigao je gde se od ovih njihovih, kako da ih nazovemo, slugu ovde, jer znamo da se vlast u Srbiji od 2000. bira u Briselu, a ne na izborima, da su to uglavnom farse, uglavnom. Jedan od zahteva je bio, kaže, da Srbi promene način razmišljanja o sebi samima i o svojoj istoriji. Upravo ovo o čemu govorite, da zaboravimo Skadar, da zaboravimo naše poreklo, da priznamo da smo ono što nismo ili da drugima priznamo da su ono što oni nisu. Tako je. Vidite ovako, na Beogradskom univerzitetu danas ima vrlo mnogo, može se reći, tih koji zastupaju šiptarske ideje, u akademiji takođe, u Matici takođe. Naprimer, u enciklopediji Srbije, vlada je dala pare da se izradi enciklopedija, nacionalna enciklopedija, i to trebali su da rade Akademija i Matica. Oni su se posvađali oko para i napravili su samo jedan tom. I u tom tomu šta kažu za albanski jezik? Kažu ovako, albanski jezik ima 2000 reči iz starobalkanskog jezika. Dok taj starobalkanski jezik nema ni imena, ni čiji je bio, ni kad je bio, ni kako je bio, razumete, ali oni znaju da 2000 reči je u šiptarskom jeziku, jer u lingvistici se smatra 2000 reči kao prag. Ako u dva jezika postoje 2000 istih reči, onda to nisu dva jezika, nego je jedan dijalekt drugog jezika. Sad, oni su to stavili tako, na to se pozivaju profesori Beogradskog univerziteta, na taj njihov rad, i idu dalje. Drugo su bili svi polutani ili nesrbi. I naravno da oni imaju drugčije nazore, drugčije poglede. Njima nije stalo do Srbije, njima je stalo da se oni obogate lično, do fotelja vlasti i tako dalje. I zato su današnji zakoni koje se ovde donose potpuno naopaki, upereni protiv Srba i srpskih interesa. Vidite kako je tada bio red u Srbiji, znalo se stranac zaštićen, daje mu se određeno pravo, onda on može da živi pošteno od svoga rada, ali mu se ne daje da on razara Srbiju. To je moj odgovor za tu zemlju. Ja se nadam da taj naopaki zakon koji znači rasprodaja Srbije, rasprodaja teritorije Srbije, neće nikada stupiti na snagu, da ćemo naći način da to sprečimo. Sad, ovi Šiptari koji tu živeli, oni su silazili sa Katuna u malo bolja mesta zimi i silazili su i do Metohije i do Kosova. Kada su Turci došli, Turci su izvršili popis stanovništva na teritoriji Brankovića. Ja taj turski popis imam u originalu. To je bilo u 15. veku.
U 15. veku na Kosovu i Metohiji bilo je samo 2% Šiptara od tadašnjeg stanovništva. Turci nisu imali nikakvog razloga da tu nešto muvaju ili da to drugčije prikazuju. Njihov popis je tačan. Šta su radili Šiptari kad su došli Turci? Oni su se setili da su oni ranije bili muslimani. Dok su videli tu moćnu silu koja se približava, oni su se proglasili muslimanima i čak proglasili Turcima. Jer u vreme Turaka, ko je bio musliman, on se nazivao Turčin. A Šiptari su se zaklinjali, ako sam Turčin i turske vere, to je bila njihova najveća zakletva. Oni su se proglasili Turcima i odmah su postali privilegovani stalež u Turskom carstvu. Za razliku od Srba koji su bili hrišćani, raja, obespravljena raja, a kao raja Srbi nisu imali prava ni da nose oružje, da jašu konje, nisu imali prava ni za trgovinu, ni za što. To je bilo jedna obična pljačka i ugnjetavanje, dok su oni kao Turci imali sva moguća prava. I onda su se oni sa planina, sa Katuna sjurili. Čast i zadovoljstvo je slušati, ali kada slušam ovako sa strane, da kažem neutralno, više novinarski, imam utisak da su se oko tog projekta okupili ne svi, da kažem, vekovni neprijatelji Srbije, već ti upravo mali narodi bez identiteta, da bi jedan drugome dali identitet po sistemu ja tebi trange, ti meni frange. Evo sad ste baš spominjali Hrvate, ovo što sad rade muslimani, stvaraju neki svoj jezik, pokušavaju da stvore neke nove nacije i upravo se oni međusobno najviše priznaju, što podsjeća na onu crnogorsku šaljevu kad kaže vrabac iznad Crne Gore, kad vidi glistu, viče Džesi Gujo ljuta, ona njemu tu sokole sinji i tako. Da, ima toga, ali iza tih projekata što se tiče Šiptara, uvek je stajala poneka veća zapadnoevropska sila. To je prvo bio projekat Austrije. Kada je Austrija propala, taj projekat su nastavili austro-ugarski intelektualci i to je uhvatilo bilo maha na Beogradskom univerzitetu. Nažalost, taj univerzitet ima više od 100 godina, je postao leglo korupcije i antisrpske propagande, što je i danas. Oni su posle prešli kao na neku zaštitu, Englezi su im pomalo pomagali u prelaznim periodima, jer Englezi su uvek bili naši neprijatelji i naročito po pitanju Skadra, kome da se da Skadar. Nijedan narod na svetu ne bi dozvolio da njegova 1000-godišnja prestonica i grobovi srpskih careva i kraljeva budu dati jednom tuđem stranom narodu koji tu nije imao ništa svoje, a eto, mi Srbi smo se jednostavno ćutali jer su nam rekli da to ne tražimo, da to se ne sviđa velikim evropskim silama, ne sviđa se to ranije Nemačkoj, Engleskoj, pa i Francuskoj. I znate da u posljednje vreme iza tih Šiptara stoje vrlo čvrsto Francuzi. Ne znam da li ste čuli, pre 4 godine jedan od zahteva Evropske unije, konkretno iz Nemačke, stigao je gde se od ovih njihovih, kako da ih nazovemo, slugu ovde, znamo da se vlast u Srbiji od 2000. bira u Briselu, a ne na izborima, da su to uglavnom farse, uglavnom. Jedan od zahteva je bio, kaže, da Srbi promene način razmišljanja o sebi samima i o svojoj istoriji. Upravo ovo čemu govorim. Takvo, razumete. Što se tiče pregovora u Briselu, koje je naša vlast vodila pod okriljem Evropske unije, prvo da konstatujemo, mi u Briselu, Srbija, nema ni jednog prijatelja. U Briselu se radi na silu da se stvori šiptarska država na Kosovu i Metohiji, da se oduzme 1/4 teritorije Srbije, a onda su ovi naši koji su ovde bili na vlasti
preneli dosije Kosova i Metohije iz Njujorka, iz Ujedinjenih nacija, u Brisel, Evropskoj uniji. Mi smo u Njujorku, u Ujedinjenim nacijama, u Savetu bezbednosti imali dva prijatelja sa pravom veta, to je Rusija i Kina. U Briselu mi nemamo nikoga, imamo sve protiv nas. I to je, ko je to uradio, to je svesna izdaja Srbije. Drugo pitanje, u tim pregovorima u Briselu pod okriljem Evropske unije nije ništa urađeno, ni jedan pomak u korist Srbije, nego samo u korist stvaranja šiptarske države na Kosovu i Metohiji. Svi ti pregovori i ugovori su samo to, a prema srpskom narodu primenili su taktiku kuvanja žabe. Mic po mic da se stvori šiptarska država na Kosovu i onda će da kažu, pa šta, vi ste im sve priznali, šta sad hoćete, razumete? Ili, na primjer, kao što je gospođa Merkel rekla, priznajte Kosovo, to je u interesu Nemačke, a interes Srbije, to je zaboravila. Da, mi danas živimo u vremenu kad imamo vlast, po znacima navoda vlast, vladare, koji su sve samo Srbi nisu, koji zastupaju interesu svih sem onoga koji bi trebao da bude njihov narod. Međutim, postavlja se jedno pitanje, šta nam istorija govori, kako se to obično završava po takve, da kažem, po znacima navoda vladare, pogotovo na ovim prostorima? Pa oni svi manje više završe loše, mogu da beže kod njihovih zaštitnika u inostranstvu, kao što je kralj Milan otišao u Beč i ostavio testament da ne bude sahranjen u Srbiji. Mogu da beže kod tih njihovih zaštitnika, ako budu mogli pobeći, ako ih usput neko ne ubije. Bilo ih je koji su završili, kako su završili, neki su ubijeni, neki proterani, uglavnom niko od